abera akikubwira ati koresha umwanya muhe sene ntiwari umenyereye ntiwari uzi ukungene nteye niki cyatumye umpereza ya sene y'ubugome yo kuba umutunzi w'umugome cyane bo sinzi je ndebye umuntu cyaduhuye mutangusobamo ikintu wankorera ego koresha umwanya imyitwarire yawe na sene naguhaye mu bantu bose bambwiye abantu ngeze kuri we ndavuga ati no mutipe yabishoboye kandi koko warabishoboye ego umva rero ni casting nukureba wowe nka direct ukareba ntuzi ikintu ugiye guha umuntu ukavuga ati no muntu arahura n'iki kintu barahuza urumva rero ewana nicyo gusa narebe ego uno muzi none ko banarenga urumva ni ibintu nawe ubwawe cyangwa undi muntu utakwiyumvisha mu bwonko bw'umuntu kuba narakoze iriya season akagakundwa bikamera neza abarundi ewana ku mutima wanjye wose none rubangura ko ugiye manyanga icitegezwa guhera nta wundi muntu yoyandika akabanda bujya ako kantu mengo none hari hageze kuhera canke iheze kubera wugiye bo ibyo byaterwa na boss guhera rwose bashaka kuyikomeza yambwira akayikomeza nta kintu yabitwa canke yari kontra yari sinema yawe wavuga ati reka oya mbona icyambere naje nje nko gutsura Burundi twageze ndavuga ati wakora aka kantu urumva igihe kirageze ndavuga ati rero urabona ko maze igihe mubyeyi wanje twabanye neza twikundaniye ukansiga inshuti aka kanya rero warekura umugaragu wawe agasubira mu bindi bikorwa bibaye ngombwa ko nta bifu kamera wakiriye gute rero wabonye nagiye ko harama message nagusomeye man abakunzi bakoresha itabi nukuri kw'Imana reka narigiye gutoka uyu mutipe nukuri ni nubusutwa man uriti man cameraman man ibaza umuginga wo kujya muri telefone y'umuntu man telefone y'umuntu man ire ni mobile ni izina ry'Imana yonza gusagura cyangwa ukubita ino sana nkukubita ino sana mu mutwe man yasaze wa timbesera njye amaporono muri ari nayo je ndi umukristo mwana ego narabonye kuri umukristo ariko man nyibukije ibintu byabaye man turangize n'ibi biganiro bya ariko man mbabarira oya turekere man oya inda guys ibi man no mutwe ibintu ndabimwibukije gusa oya yabibwiye Stone oya man bro cyakoza niba ari kushaka amakuru man ushaka guteranya nukuri cyakoza bakunzi bakoresha umwanya itiza amahirwe yagiye mu byo nandikira na Abel byose yatekerezaga ko hari ikindi kintu tupfuye na Abel cyatuma yaza kuzana ubusutwa ariko amahirwe nyagasani wo mu ijuru Abel dutandukanya amahoro nanje afata message zose asanga uyu mugabo ameze ngo ari vi niba mbibeshye bivuge nibyo ibyo nta kibazo ariko ntibazi ikintu nawe urabimbaje Stone ariko none ariko nawe nicyo kintu uko ari cyo kinavuze gusa nuko ari cyo yabonye kimushimishije si byose nibyo mani mwije mwigira abakristo urashaka kunanya n'abarundi ndabizi ko mwana no mu bintu nakoze muri filime zose mana yaje nageraga hano n'umukobwa wanje yambaraga gutya nkambwira ati gabanya hasi kuramo ngaho mu nshinje abagiye banshinje n'ibyo bite mumeze gute mumeze neza muri bien ni Mr Koresha umwanya Mr Tugesho umunyarusaku suto cawa Mr Vuguta vyumye papa Kanyamuji papa suto papa cawa papa Koresha time ndi kumwe na manyanga rubangura umunyarwanda yemewe n'amategeko rubangura umeze neza ariko manzuje rubangura uno muzi ni haza gutaha aha turi mu rugo kwa Mutama Abendwaye Mutama nde obo mujoma Abel
bamwita Rubangura amazina mbere Rubangura w'izina ryawe bari bariza abantu badukurikirana iri zina rya Rubangura canke bari bazi Manyanga gusa yo pilipili ninke ninke nza niyindi canke ndakuza ndimwe nashira ko pax guys Rubangura no munsi araza gutani haza gusozezera abakunzi kamera yariri kamera yose ibi byose ibingibi byose byari birimo ibingibi byari birimo chapa uri umugome no kuba nabagome we wabona izuba kibaza ukagira ngo nta birimo bizajya birimo tuje hajya ahantu hameze neza sibyo twagiye wende twavuye ko twatangira gukora twari gutangura rero twari gutangira ariko twaca dutangira ubunyene ubu ngubu ako nawe mumfatanije nasi ubu nyene kandi uraberewera guys aha ni kwa Mutama abe harimo isupu se hajya harimo isupu ego pax hejuru ya ngonga arbang pasi gabanya gabanyijwe gabanya batamagiye copyright zahaja Koresha dai ko kujya mu buvya agomba kugira ijambo turasoje nta kuntu mwogi mu kiganiro ari turasoje ni giteba na amasegonda man ngiteba Rubangura vipire pomon amakuru y'imisi hagari kuko ngo ya amakuru y'imisi wamaze amezi angahe mu Burundi ashika ngahera masunda yibuka amezi atandatu waje kuri East African Love isohotse canke warayikinyemo East African Love warayikinyemo ama image ya hariya mu Rwanda warayakinyemo neza cyane ubucuti bwawe na Beri bwatanguye ryari bwaje gute Abel ni cyanje magara bami twipe twariye ku mashusho media aho ya biza kwaguka tuje noneho biba ngombwa ko duhura ego twange tubi inshuti kiza nakanya ku buryo yishimiye hamagara vandimwe akavuga ati umuhungu wanje ngiye kumusezera asubira iwabo ego rero uyu mugabo nta kintu buse navuga ngo mana aho ngaho ni ubushiti ni rwo rugendo rwacu ngene no mujama kugeza no masaha abantu benshi ukiza kwa Beri bibaje nguje nka bodyguard ngo waje nkiki nje naje nk'umukinnyi wa film umukomedi ya sinda filime urumva nge role zose ndazimerita bro ego ndazimerita rwose filime ngaha iminsi wamaze ngaha mu Burundi no mu Rwanda ubona bimeze gute wewe ibyakorohera gukinira mu Rwanda cyangwa gukinira ngaha nyine mu Burundi hose aranyorohera kuko hose maze kugirayo abashuti ego kandi burya iyo ufite ahantu ufite abantu biba bikoroheye no kuhaba ego urumva ari mu Burundi ntakiniye ntari bifite bakoresha umwanya mfite bande bose ba Beri mfite bakinyi ba filime mu Burundi abamenyesha makuru urumva byanyorohera sibyo mu Rwanda nabwo sindi umuntu uciritse mfite abantu benshi twagiye tuzamukana benshi cyane abastar benshi naho urumva ni inzira hose nagenda nta kibazo mfite ego niki kintu uzoshimira Beri imyaka yawe yose Abel rero nzamushimira byinshi no mucama yatumije ngira mu Burundi kera niyumviraga Burundi nkiyumvira nkavuga ati Burundi yatumye nkera mu Burundi amangira nk'iyi societe yose y'abantu y'abarundi abenshi ba social media ego urumva ni byinshi kuko yatumye hari cyo nungutse mu buzima ntakaguza amafaranga ego ahubwo ndumva ari byinshi yanyunguye cyane ego byatumije bimwe mu matageti ya Rubangura yarashitse muri igihe bamaranye na Bendwayo mbo kamanze njya ko vugurya ya abakunzi bacu n'aba legend twiriwe turimo tukora finali mutajya ngo ndi gisambo ego
ahubwo ni inzara ya inzara yandiye cyane ndamujaniranije bagiheza gusa ego ariko njye ntabwo najya kwisha ngo tsinjya ngo ahubwo ikintu kimwe njye ibintu byinshi ya Abeli yanzaniye byinshi nabigezeho kuko nk'ubu icyambere nakoze filime Manyanga tugejeje ku musozo nawe urabibona navuga ko ari igikorwa gikomeye twakoze kandi ndashimira buri muntu wese watubaye inyuma bivuye ku mutima ego nawe urimo mu bakinnyi twakinanye ewana amaja ku musozo happy kabisa Rubangura abantu benshi we ntibaguhayaga agaciro kawe je naragerageje kuraba nta biganiro byinshi wakoze aha mu Burundi byava ku Kirubangura bo ngewe akenshi nari ndi busy nari mfite akazi kenshi sinagaragara ariko nabyo bimenye abantu bakoresha ikimenyane yego reka mbivuye Marove abantu bakoresha ikimenyane wankoresha ariko nuko ndi umunyarwanda cyangwa nugeri wacu nanjye nkanga ko kukumenyekanisha nyine namwe mwigaye Azo kuvuga ko njye nakinnye filime nyinshi zikomeye ndumwanditsi nkaho umukinnyi wa filime nibaza ko byagenze mwabonye ntashoboye byagenze tutobonye ushoboye n'abantu benshi baragukunze ubasize no mu gahinda uzomva Manyanga yo polisa na Manyanga polisa no buntu Rubangura Abera akikubwira ati koresha umwanya muhe sene ntiwari umenyereye ntiwari uzi ukungene nteye niki cyatumye umpereza ya sene y'ubugome yo kuba umutunzi w'umugome cyane bo sinzi je ndebye umuntu cyaduhuye mutangusobamo ikintu wankorera ego koresha umwanya imyitwarire yawe na sene naguhaye mu bantu bose bambwiye abantu ngeze kuri we ndavuga ati no mutipe yabishoboye kandi koko warabishoboye ego umva rero ni casting nukureba wowe nka direct ukareba ntuzi ikintu ugiye guha umuntu ukavuga ati no muntu arahura n'iki kintu barahuza urumva rero ewana nicyo gusa narebe ego uno muzi none ko Manyanga irangiye abakunzi ba Rubangura bo ngaha mu Burundi bari bamaze kumukunda no kumuyumvamo cyane bigiye kurangirira heherero ibikorwa ni byinshi ubu ngiye ku macana atandukanye hari nk'iyo bita The Jam TV yo mu Rwanda yahoze ari X Nation hari za Kasukumedi hari n'ahandi henshi zankora ibiganiro urumva ntabwo ibikorwa bihagaze ahubwo birabandanyije twe dutera tujya imbere ntabwo dutera tujya inyuma kabisa abarundi n'abanyarwanda n'abahebake bafise mind ikomeye cyane mu gupanga nka content ewa mugabo y'abarundi n'abanyarwanda ni bamwe mbamanya naturi kuri rev imwe we tangira guteranya urashaka ngo cyo sinzaca no kuri kotevu nta cyangwa sinzagire ku mupaka ngo banyakire oya Hoje umwanya icyo kibazo mbajije ni ukuri kw'Imana bari kuri rev imwe bavuga ururimi rumwe urumva Imana ni ukuri kw'Imana aho ngaho ntacyo mbekeye bose Imana yaje ego imigenderanire n'imibanire yawe na Abel yagenze gute muri iki kiringo ko na mama Kanumba yarabaye ngaha kera muko jigana ndamubaza ati mama umejisikia aje umesikia aje Abel ni mwanangu aravuga ati Abel ndamushimiye cyane afatana neza Rubangura wewe Abel ko uyo wewe yari umumama umuntu w'umumama wewe Rubangura w'umujene babanye gute bo indani ndavuga indani apana mu bya sinema indani mu nzu uyu mugabo nge namubona ni mu nzu yiwe urabona uko biri kose watanze nka abantu bose baranyishimiye cyane nahageze uko nahageze nararyamye ndarya ewana Abel noneho yanzengurukije Bujumbura yose ahubwo kimwe no mugabo n'u Burundi bumushimira uyu mugabo ntabwo promoting ibintu bye gusa mani promoting u Burundi kuko ni umukunzi w'u Burundi cyane umve ngo aka kanya ngewe mu meza ngahe maze ngaha maze nzi Burundi bwose nzi za Kamenge nzi za Bwiza nzi za ahantu hose
buri hantu hose hari icyo nacuruza ariko buri kantu ko ahantu hose ari igikorwa cy'u Burundi cyiza warangiye nkishize ku mutima nanjye nk'umuhamya wo kuvuga u Burundi uko bumeze ariko narabukundishijwe n'umugabo twa Abel. Ego ikintu kibabaje cyane igenda rya Manyanga ariwe Rubangura niki kintu kibabaje oya nta kintu kimbabaje mbabajwe nuko navuga nk'inshuti dutandukanye ariko inshuti zo tuzatuvugana ku matelefone ngaruka basura urumva nicyo ngicyo gusa naho ibindi ewana nta kibazo kabisa. Ego umunezero ugiye utwaye ungana iki sinzi icyo umuntu yapema mu munezero ariko umunezero mfite ni mwinshi cyane kuko nungutse inshuti nagumye nkubwira nungutse inshuti zirenze inshuti abarundi nje nkaka kanya kuba narindi gushyira ikintu kuri na postaga ikintu ikarebwa n'ibihumbi 10 by'abantu banarenga urumva ni ibintu nawe ubwawe cyangwa undi muntu utakwiyumvisha mu bwonko bw'umuntu kuba narakoze iriya season akagakundwa bikamera neza abarundi ewana ku mutima wanjye wose. None Rubangura ko ugiye Manyanga icitegezwa guhera nta wundi muntu yoyandika akabanda burya ako kantu mengo none hari hageze kuhera canke iheze kubera wugiye bo ibyo byaterwa na boss guhera rwose bashaka kuyikomeza yambwira akayikomeza ntacyo yabitwa canke yari kontra yari cinema yawe wavuga ati reka oya mbona icyambere naje nje nko gutsura Burundi twageze ndavuga ati wakora aka kantu urumva igihe kirageze ndavuga ati rero urabona ko maze igihe mubyeyi wanje twabanye neza twikundaniye ukansiga inshuti aka kanya rero warekura umugaragu wawe agasubira mu bindi bikorwa bibaye ngombwa. Akantu kakabanga rero ngaha narafashe nja muri WhatsApp yawe fata telefone yawe ntangura kukubwira bimwe mu biyago ukunze kuyaga n'abantu ariko icabinteye nabonye ama notification ya prono kuri telefone yawe cyashaka kwaba cyashaka kuraba ivyo bintu canja muri WhatsApp yawe no muri galeri yawe mbona amafoto ya Fanny Lavine ari kumwe na Madame Abel mbona amafoto ifoto y'uwanje n'umugore wanje turi kumwe ijya foto wayikuye bo uko biri kose amafoto wabonye abo nk'abamenyesha makuru sinzi ikintu bitawe imagine nje umuntu nkunze ntunga ifoto yiwe sibyo niba numva ibikorwa byawe binyespira cyangwa nanjye ubwanjye numva uko sinakubika muri telefone yanjye numva utari ku mutima wanjye urumva wasanze muri telefone yanjye rero wese nuko ibyo akora byangeze ku mutima urumva rero ntabwo cyari impamvu ukoresha umwanya n'umugore wiwe ndabakunda n'umuryango sibyo Fanny Lavine ntacyo dupfa n'umuryango muri film sibyo kuko ari muri industry and muri industry urumva Madame Abel nuko urumva rero icyo ntabwo cyaba ikibazo cyanjye ko nta bifu kamera wakiriye gute rero wabonye nagiye ko hari ama message nagusomeye man bakunzi bakoresha itabi nukuri kw'Imana reka narigiye gutoka uyu mutipe nukuri ni nubusutwa man uriti man cameraman man ibaza umuginga wo kujya muri telefone y'umuntu man telefone y'umuntu man ira ni mobile ni izina ry'Imana yonza gusagura cyangwa ukubita ino sano nkukubita ino sano mu mutwe man yasaze w'amaporo timbesera njye amaporo no muri arina je umukristo mwana Ego narabonye kuri umukristo ariko man nyibukije ibintu byabaye man turangize n'ibi biganiro bya ariko man mbabarira oya turekere man oya enda guys ibi man no mutwe ibintu ndabimwibukije gusa oya yabibwiye Stone oya man bro cyakoza niba ari ukushaka amakuru man ushaka guteranya nukuri cyakoza
bakunzi bakoresha umwanya itiza amahirwe yagiye mu byo nandikira na Abel byose yatekerezaga ko hari ikindi kintu tupfuye na Abel cyatuma yaza kuzana ubusutwa ariko amahirwe nyagasani wo mu ijuru Abel dutandukanya amahoro nanje afata message zose asanga uyu mugabo ameze ngo ari vi niba mbibeshye bivuze nibyo ibyo nta kibazo ariko none bazikina nawe urabimbaje Stone ariko none ariko nawe nicyo kintu uko ari cyo kintu navuze gusa nuko ari cyo yabonye kimushimishije si byose nibyo mani mwijya mwigira abakristo urashaka kunanya n'abakunzi n'abarundi ndabizi ko mwana no mu bintu nakoze muri filime zose mana yaje nageraga hano n'umukobwa wanje yambaraga gutya nkambwira ati gabanya hasi kuramo ngaho munshinje abagiye banshinje Nabyo bintu rero nukugira abonye mpesheje neza atangiye kunshinja amaporo. Nukuri guys, je nari nababikira urusaku. Iyo nsanga barashwanye na Abel gato gusa. Kuko je hano nagiye muri WhatsApp nagiyemo. Urumva? Abel nashatse nsome neza ivyo bayaga. Iyo numva batukanye wambwa we mviraho genda nukuri kw'Imana yari screenshot. Nkaca ngiriki nkaca ndabishira ku karubanda. Ngoca mubona neza yuko rubanguro yavanye nabi nabe ariko mwavanye neza vema. Mwavanye neza kandi ibyo ngibi nibyo kwishimira cyane. Tonge Kiswahili sasa tumalize. Ico kirimi ntacyo nzi. Nayo bana. Niambie. Ibangura, watazamaji wetu unawaambia nini? Nawaambia sisi Wanyarwanda tunawapenda sana. Si vile. Kuna mamedia nyingi sana Rwanda zinatumika kama sisi. Uwepo utazamaji ule maskini ya Mungu. Manani yuko aje? Uko je? Ushirikiano mwema. Bro, wiko nasema Kiswahili cha Tuli cha bongo. Cha bongo flavor. Kwa sababu mimi ni mbongo kawaida. Mimi ni Mrundi na ni mbongo. Kawaida nasema hivi, ebu niambie nyinyi. Mama wasenge wajinga wakosefu. Wewe mjinga ile Kiswahili kuna ni Kiswahili cho. Kiswahili wajinga unasemaje? Mimi mjinga. Hapana, mjinga ni mule mtu mwenye ambaye ana upendo wa dhati. Bangura mjinga, wewe si mjinga. Wewe ni msenge. Mwana kumamai. Hapana, mwana nani? Mwana systeme. Sasa behind camera ilikuwa ni Pax Alaba. Unamwambia nini Pax Alaba? Unaweza ka address aje mtu akikuja Pax Alaba, cameraman wa KORESHUMWANYA media ikoje? Unaweza ka present kama aje mwana soka. Mwana dada. Ikibazo cha umani rukunuka tuvuge mu kintu. Ndikundo gutuka. Ndiko kubwira Kiswahili ki. Nje ngubyi Kiswahili cyo muri bongo flavor, bongo movie, bongo imbo, bongo mwana kumamai. Nahagana he? Nahagana muri Tanzania. Ahi mutabira nabaye mutabira. Nahungiye mutabira. Ngari kwiri mutabira. Bangura uraho. Sinzwe mu Kiswahili. Hapana hakuna. Hebu sema neno moja kwa cameraman wetu mbwa. Cameraman. Kude chapeau cameraman. Anajua sana. Uno ikoje. Ni kapeti. Sasa ule Stone unamuona? Stone Stone ana macho makubwa. Ana macho makubwa kama sigara, kama mvuta sigara. Sasa unavuta sigara? Mimi navuta sigara kwenye manyanga. Na manyanga wewe ndio umenipatia nivute sigara. Stone ana macho makubwa kama ya mbwa. Unataka kanya Amerika. Yewe. Ibyo akanyamerika nabantu baza muri Amerika bagataha barusha. Muri Amerika ntago je naze kujya mu ndege rero kuba ko muri Amerika barambwiye. Stone ni umumizirima, ni umuislamu. Arikanwa energy. Ari kumwe inzoka? Oya ni energy. Yashizemo energy. Batubishaka kubatuburira abantu. Abantu bibaze ariko rero bavuge yuko ndiko nanwe inzoga. Cyashizemo amazi. Amazi ni ntuzenye. Na nifumbire. Naguzi yuko Amerika ruka zo gutera kanya Amerika. Oya nyine nakubwiye Stone. Nukuri kw'Imana nje hari umutama waje nigeze ngira arambwira ngo rero ushaka rubangura ndashaka kujyana muri Amerika. Tuzagenda niki? Ngo tuzagenda indege naho gatoya. Nigeze mbona filme indege yahanutse. Iva mu kirere yikubita hasi. Bro, hamwe numwe yigeze rokoka navuze cyurahira kuja muri Amerika. Ariko gutera kanya Amerika. Ariko kanya Amerika koko ujya ugate.
gutera akanyamerika ni nko kunuteragira irengarenga canke indagara canke imikeke. Yani gutera akanyamerika ni nk'uboro ufata nk'ibuye ugatera muri Amerika. Ucuruha ugiye birometero birenga amajana ako mwana mwanya mungize igicucu ibikorgira Hasto wese umenye gute ko tugize igicucu none kandi utaza akanyamerika kari none akanyamerika ngo ngufata ugatera gutya kubona akanyamerika kariko ubona akanyamerika ntabwo tugize igicucu yani akanyamerika aha kandi fax yari yabivuze nubundi koresha itabi amahirwe dore imbogo dore imvubu dore impara akanyamerika ntiyamenetse mwene wacu ntiyamenetse ya mutipe numumesha sasa akanyamerika ni kujya koresha umwanya kubwiye ati yabonye ama notification yawe ya pornography abona kujya kunusanga umuntu aba ko ari aba porno rero porno ni gikisa porno ziya video zo sorry uyu mutipe ndabyibutse mani uyu mutipe ni umusutwa mu Burundi hasi ko weki batamufunga mani utwo yafashe nka cya giti urumva ngira cya giti agafata nka gutya urumva igiti gifise gicoye nka gutya gicoye nk'igiti oya aba Burundi cyari igiti gicoye nk'igiti wa mutinga ntazabura nk'igitsina ebaga yari yanakora nk'igitsina nk'igitsina ega kubivuga nukuri kw'Imana nawe uri umusutwa oya si umusutwa wa cyane ntabwo ari umusutwa cyane rwose sasa gaize gusora akanyamerika sanzoga zanje barazinywa umva umaze kugira oya ngewe niwambikije niki ngiyi nayikubiki oya dore reka turangize ikiganiro nitwarangize ikiganiro mpita nyiguha azogenda itariki ebyiri akanyamerika ujya kubura abazijya sinema yazo zizurukoza soni ugasanga akoreka numva ikiganiro cya Stone ugize ubushuhe bwinshi ugacufata cya gitsina cyawe ugatangura kwikinisha nivyo biyita akanyamerika nakubwiye kuno muginga mandi Stone nukuri ako nk'uyu muginga wundi wamucyo na Bentru yararirimbye ati patiri kujya akanyamerika byama byabaye Mustafa kudandaza akabenzi nkuko Stone ari umumizima n'umumizirimo yo numumizima none ahubwo nibagiwe ikiganiro none akanyamerika mwe mwavuga gute akanyamerika nuguteragira intuze nuguteragira indagara bakoresha iki bakoresha igiti kimwe Stone yari yabanze oya kabisa rubangura uzogenda itariki zinga ebyiri zukwa kangahe kwa makumyanga atanu zukwa gatandatu ibihumba 20 nanga 23 ibihumbi 2023 ibihumbi 2023 ariko itariki ebyiri ibihumbi bibiri na makumyabiri erega iyo nani kuma unone ico tubaza ngo kuma ni jina ni man ivyo bintu je nasanze izi mvugo twe tuvuga twita nk'ibisego pako batu ebo neno ni neno of course nk'iryo jamo ngo kuma haki muri utanaga ngo ni jambo ni mu isiruga ganda twangariye mu kiganda po kuvasi barasamya ngo kuma yani urasa kuma akise kwetu shoma ngo ni gitutsi rubango reka ngushimire cyane dore ngushimire cyane nshimira abanyarwanda bari ngaha kudukurikirana ibiganiro tuza tuboherezaho njya mbakunda cyane uyara umushuti magara rubangura tuzajya dusubira ubutaha yarikoresha umwanya umunyarusaku sutwa cyawa Mr Vuguta byumye njya mbakunda cyane dore bizu sinzajya mbaheba nzabakunda nzakomeza kubakunda kandi umwana umwe nzamuha umwana umwe ya nzomuha umwenda umwe koresha itabi asante sana ciao yeah.